kumbwame ne mankweno dinamwene ngudiame vuyulu muluvila lwa kinanga isedame una muluvila lwa kinzinga mono kibeni imwenanga zinga yenge kieno makesa mamo maburu ya kungu munza ya mvimba yingeta tezile landa misamu metivova butamputu lusembo mungitingila teve imemengititeza vani na mvutu yandivo fuma kilongo ya Kongo kamonekene kukunsuku malombo balomba kimpindi yake ya kilongo fuma kilongo na tebwabu kalekwa kimosiko imandanda kakabamweni ma 2024 mwefori ya mbutandembo ifo ibobo mbutandembo kanza isi bona sumu kwa mbutandembo kanzi bo ibobo kuvoka ibobo kudieni na mutango yo disumu kwa ni mosi ne putulusembo mono ne mankweno dina mwene kakinwani nanga bimfumu ko yenlongi buka kumbieka buka konsola yakala kumpumbuko kuna lukala yakala kansi buya beaucoup de soin j'ai passé un test tekela mukito kamfumba kilongo kako test ya salamono ye buya sala test yoyo j'ai confirmé ye ya isa défendre thèse ya mvimba kwa ndongo yako nimba kumbieka fumba kilongo kako longi mubikobe byani munwandi yanivo mbuta mankweno tuka mbuta basilo balonde kama navutukela kusimu Kongo kekabie kamfuma kinlongo kya Kongo ko sababonso no bakele vyo kanga bafulu kyokyo transition kaga bakele salanga kanti bwabu ingeye ngizibieka mfuma kinlongo kya Kongo mono kakalomba bimfumuko unu kyaki tutimona bundu da Kongo dikala dineti mambo kadi dikala dantete kabuda lulandu budalembo vangama dikala dantete kadonata mambo twadiata normalement kanti diadi dikala dianzole dizivai kabuda lulandu dikala diadi dizinata mambo chamambu course au pouvoir repositionnement yemankaka matuzei luzimpangi zame mpofo kalinditwale sabamonanga ko pofo kalinditwale sabamonanga ko mubundu da Kongo mwamu ntamatuka vovavo bundu da Kongo kadilendi sala kituka dibundu dantekela miela mya bantu ku bwabu ikoko tutikwenda kuntekola miela mya bantu mono kakizei kindoki akimfuni yako bref kizei kindoki ko bwabu tatimona vo kabuda lulandu dibutukidi mudikala mwana ndo butukidi bwabu betitula nkumbu ya français congrès ah, congrès, c'est bien. Congrès au-dessus de tout. Président du congrès inani. Mbutamputu Lusembo. Qui l'a nommé? Qui l'a élu? Personne. Yandi Kwandi. Bukakala président Yadikala. Automatiquement, il est devenu président. Et vous fumez Kabuda Lulandu. Mais kabuda lulandu diodio dina composé kwa banani bantu beti constitue kabuda lulandu est-ce que zi critère batala est-ce que bantu bobo bikuma byakala mukabuda lulandu biene balunga
kadi mono buya dingalala ya mona vo Cabo Delgado dio kadena de lunga ko kadi les 29 commissions devaient se retrouver mu Cabo Delgado. Les 9 commissions zozo za salama les 9 commissions ya kala ku Cabo de ku dikala commission za zivwa il fallait batatu Ibaou qui devait constituer le Cabo Delgado et ils allaient élire leur président. Ce n'est pas Mbutamputu Lusembo. Ils allaient élire leur président. Zozo, Imbueno, kadi Mpevan Longo, Kaikalanga limité, Mpevan Longo, Tambulanga Mesamu, Lumbuka Lumbu, Du, Dikala, Kalinsala limité, Kilonga Kongo. Kimpindi yake kinlongo betivovela menkanda owena kimpindi yake kinlongo kakena kuvonanga 2-3 pages Mbutamputu mabanza isa déjà mais où sont les financements kilongo kene financement ko kadi tukantama l'argent échappait toujours mon contrôle ya kilongo unu kiaki on va raconter ce que j'appelle moi bêtise kungitingila TV. Même Mbutamputu Lusembo, vous devez être sincère. Je veux que vous disiez à l'opinion publique. Budena vo kungitingi la TV wetivove la nzolele wavova kungitingi la TV nchanti kudukusun longia Congo kakutuvana yengeye yemono bameso mabaya lubondo. Ça tu dois dire ça kungitingi la TV. Parce que si tu ne le dis pas, moi je pense que moi aussi à mon tour je vais dissoudre ce Cabo Delgado. Ça n'a pas sa raison d'exister. Cabo Delgado parce que Kadina de Lungako, mon maman, vous êtes le Mfuma Cabo Delgado. Qui vous a nommé Mfuma Cabo Delgado? Bon, vous êtes Mfuma Cabo de Bandoueng. Bimfitika Bampila Mpila Tumwene. Bikukatudi. Mais mono gangena kuna kumono kinzambi talanga. Mais aujourd'hui, Kuba mene ye Cabo Diakou, Diaba dissident, pour dissoudre Kinlong. Et vous me parlez de Mbutakumezo Zabukongo. Mbutakumezo Zabukongo, moi je vous dis d'avance que Mobimboku tunakwende là. 3 par Bimboku. Si vous comptez pas si c'est Mbutakumezo le, Kadutza Sabavaka Kabena, Kadibankaka, je sais qu'ils sont déjà corrompus. Oh Mbuta, nous ne sommes pas des aveugles, hein, Mbuta. Je regrette beaucoup Bundu da Congo budi fitikitu la mpila Bundu da Congo tamata tukavova vongeye mono yandi kajina kumu Bundu da Congo nous sommes tous un. Beno luzo l'étoile sa Bundu da Congo, Lukondolo, Mpeve, Yayonzi Kabantu. Comment vous allez diriger Bundu da Congo? Et quel est l'avenir? Donc l'avenir de Bundu da Congo est très très sombre. Très sombre. Mumbueno Zozabeno. Mumbueno Zozabeno, politique d'exclusion. Beton Kumbukua Kinlongo Katombele, le voies et moyens. Mou Yonzi Kabantu. Tuboko lo Toisa Rokabeno, vous avez foulé ça au pied. Tuboko lo Toto, Beno vo Kinlonga Congo, toi d'ici Fongo Dianguizani. Ça vous Cabo Delgado kadisi dia kai pouvoir. Zozo Mbweno za Buangala. Donc Buangala na mintumieno. Mono kangela tanto wa muntu kwe. Mono, je sais que j'aurai des comptes à rendre comme Bakulba la Congo. Pas à vous, Cabo Delgado, non. Diambo de Navovo, il y aura d'autres. D'autres, Mafongo, Manatala Dikala. Est-ce que c'est toujours ce même Cabo Delgado qui va continuer? Non. Donc, Mbutamputu quelque part, Tomayindo leti et Tomayuvula Baboba Kuzungi Didi, si vraiment, Mubonu Valoda. Kadi, Bundu da Congo Kaibo beaucoup. Bundu da Congo Kaibo beaucoup. Fumagi longo vamo kavova. Me bantu bangei. Bakumvana mvutu. Vumfumagi longo yai ka intangu ya malongi diaga ko. Yai intangu ya mvita mumvita. Mvita avec qui? Ntantu waneti ntumwa kundufwa unu kyaki meni kutukusa mafuta beno lubaka mene mu apayoyo
mundi kulu yoyo ya ntantu mietu savo beno vous limitez la mission de Longa Congo. Mission mia Longa Congo ngiti gila kaka mukaka ifete bois. Isavo tu fete tata mana kisalu kian longi sur ce pas nous devons suivre les pas de Longa Congo sans crainte sans pevia kukizodi sa kwa ntantu mia Congo. Non. Mingizi la mifulu kidi ku Congo diadi. Congo dia kati étouffé. Tu fais tes tata banano na vita yoyo. Mais ne me racontez pas des histoires. Kadi muda luyalu veni mbongo ainsi de suite. Makani maswa mama luyalu maluzei ou soit. Bon, ngwiza ni yena yenu luyalu latia. Katubelle katuzole kitantu ko luyalu. Kansi tu fais tes zaya nchi imakani maswa mama luyalu latia. Kadi longi bakunkanga kwa luyalu latia. Bakun lue kantu luyalu lansiyai mamonso no kala bukudu pita mabwe luyalu lansiyai unu kyake kafuidi lotibanza vo ntantu myalongi evo ntantu myakanda da Kongo dila beti dila mekiese beti mona kadindo kya Kongo kasidi ko vakele ngosi vinga nangavo vakele ngoi vinga nangavo lunitu lwandongo ya Kongo lwena kaka ibundu ya Kongo tunatata mana nwana mvita mpulu swa Kongo na teye ngitingila inabua munsi yayi moni bobu nzaiti tout ce que vous racontez là lulandu chamisa mulutilanda na teye bwabu lulandu mono antange fuma kilongo ya Kongo kimwene ti lulandu lolo lusedi kobeno vuka yibitembo kaka kobya nata kitantu bya vovele ya lubondo finalement Lulando le sulakala va Amazon mfumba kalembe Amazon kinanga ntusukadia c'est ça que vous faites mais Lulando mutala misamu kifwani nginavana kuboma ya lomba kwa nguvu lu mumani sakulu na kumadima mati mengevo Lulando na kelenga afutiza pa no kinzambi samu kingandi kalombele kwa luyalu la tiyai unasara sina yelele ele ya kinsuni ya bundu da Congo mulanda misabu mina ti accomplissement mais lulando la beno kiti bakusako vous êtes là assis toujours médisance pangisame kay bobo ko tifti atila babu tu veux dissoudre Kilonga Congo kisalu kitone ne Kilonga Congo kiaze ina dede. Et s'il y a des rapports à donner, mais attendez les résultats sur le terrain, vous allez nommer un Fumakilonga Congo. Qui? Et qui a le pouvoir de nommer un Fumakilonga Congo? Ben, nous Fumakilonga Congo, nous avez Bassadilanga. Est-ce que vous ayez Bassadilanga Fumakilonga? Vous blaguez avec Fumakilonga Zatanu, qui peut-être, vous blaguez. Vous ayez Fumakilonga, vous Bassadilanga. Besimazu, vous ayez qui m'a commandé à Kobaou. Malouzeyi. Ntsiku dukuza kumbana nkaka zaluze ibeno ça va nommez un Fumakilonga Congo et vous verrez si l'homme kangitu kuluvana wonga kwe mais je vous dis ce qu'il y a beto tune biloazu bankaka bito avewa ça sert à rien de crier mon réseaux sociaux mais je vous réponds parce que mbwene mabuzengi vovele je veux que vous disiez tout haut ntsiku dukuza vana ndongi. Parce que, vraiment, vous m'avez parce que Ngayeti a toujours été contre les Bédem. Ça, je dois vous le dire. Quand faut y avoir mon réseaux sociaux, Bédem. Maintenant, en lieu place, tu parles de Bédem, mais en fait, vous voulez mettre Nziko, Kabaka Fulu, Mobudu da Congo. Et Makesa Mamonsono, Mabudu da Congo, Balakito Kabanto Banziko. Oh non, ce sont un peu. Parce que moi je vois que maintenant il y a des Minkouis qui se vers vous là-bas. Kadikesa ikinwani. Donc mutamuntu kamunganjiko memukedi kangi visa. Moma weti yindu la kuna pale royal. Katuka musamyomyo. Tomba muwiza de bayaku. Tadindende odimosi katu dimbuta zolele katu la mbuta ambuna. Katu dimpe mbuta bakwa misa. Ah, Lambuta. Mais
Les vrais hommages qu'on va rendre en Kaka, je pense que c'est de poursuivre son œuvre. Zozo ikatika vrai hommage. Tutata bana mvita ikakele nwana yoba kele kumpede la. Kukizodi sani kwa mintantu miakanda da Congo ko. Kabana kuzola kombazi ngei bana vonda, siti ne pas ça. Longi unu kiaki wafo watondwe. C'est tout le monde maintenant, tu vas mambote malongi, ah longi makavovela, ah longi makavovela. Buta, soyons sérieux, hein? Soyons sérieux. Mono kakatomba bimfumu mbuda Kongwe. J'ai des instructions que Longi m'a laissées. Il m'a donné des instructions. Tu vois, j'ai des instructions que j'ai reçues de Longi. Donc, vous ngeye weti tata bana voisin Longi, buna bafoué misa myoka kutuka. Ngeye, zei misa Longi kavo. Vous mazei. Vous faites mes réseaux sociaux. Babo bakuwa. Yemono, si asingi sa, ibobo vokabwako. Longi nous a consigné. Si consigne za Longi, za utila anange mutamputu. Avec l'esprit de divisioniste yo inayaku. Ah non, non. Vutu kisa monzila Kongo ya keleke. Kanzila Kongo ya vilu viluko. J'ai dit, ingeta ibobo.